bagasi kabin di bawah kursi atau di tempat bagasi di atas. Gunakan sombong wawan berjalan sandaran kursi dengan sandaran tangan di bagas. Penumpang setia di hadapan Anda membuka penutup jendela serta menyimpan bagasi Anda di bawah kursi atau di tempat bagasi nyaman. Setelah berjalan, seimbungan Anda akan tetap duduk sampai lampu tanda gunakan sombong wawan di badan sandaran. Ladies and gentlemen, if you wish to be lady and gentlemen, bangunlah di airport of Jakarta.
Standar Udara Sultan Babula di Ternate. Kami mohon Anda untuk tetap duduk sampai tanda kenakan sabuk pengaman dipadamkan dan pesawat berhenti dengan sempurna pada tempatnya. Kami ingatkan agar berhati-hati pada saat membuka baju senjata. Sebelum meninggalkan pesawat, pastikan tidak ada barang-barang yang tertinggal. Atas nama Batik Air, Kapten Daniel Ismito Adi dan seluruh awak pesawat bersegar mengucapkan selamat berpisah. Dan kami harap dapat bertemu kembali dalam penerbangan panjang yang akan datang. Terima kasih. Ladies and gentlemen, welcome to Sultan Babula di Airport of Ternate. Ladies and gentlemen, set until the signal has been switched off and the aircraft has come to a control. For your safety, please be careful when opening the luggage bin. Before leaving the aircraft, please ensure that your hand or luggage with you. On behalf of Batik Kapten Daniel Ismito Adi and the crew, we would like to thank you for flying with us today. We look forward to see you on the flight. Thank you.
hobi. Masih boleh ke keluar.